Salam, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paimang ijalo hita rigapan sigado pare bata bani panurang sobot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih isombah kodur nami bamu Tuhan. Bani panramotionmu pasari hononmu ari dopus ari ibagas perguluhan nami. Mambain boy hanami bani panurang soboton puho ibagas malas niuhur. Lahu mauduti perguluhan nami. Halanya Tuhan, pay maibukah ka nami, hurja nami sigano pari, para sahab kon hamha nami. Kasi martambah-tambah tongon gugoben nami, lahu makurjan-hurja nami terlebih, bahen sangap ni Quranmu. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siya marianan bani panorang sogoton, nabu isisehan nami, marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari batas sadarion Rabu tanggal 26 Mei 2022 tarsurat bani buku 2 Korin pintu 4 ayat 10 nama katahon sonon. Halanya iseng marnalu jahanami ay lambin roh buruk ni pe hajol maun nami pardarat on tapi perbagas ay ari-ari do ipabayu. Lang urah Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ka Yesus Kristus lahu manjalo istilah habis hujan terbitlah matahari atape dekosi udan taridah ma pelangi atape halibitongan bani halak nalang tuguh ibagas pangarapan ni. Tarobi maay sangga ibagas burat ni si taronon mahol tumang mamangida bahasa dep ko si salpu si taronon ay rohma malas niuhur ay maase mambahin bui halak lambin roh galek ni do anggo mandopa kon bage-bage ni si taronon tapi marhitehun dirigapan si ganu pari bata bani panorang sogot nerion Apostel Paulus selaku si pangidangi atape selaku juak-juak ni nebata jujur do ia do pakuriain bahasa ibagas perguluhan ni jupah dotong perlajuan atape hagalekon mendopakon parduniaon sunai age namasa ibagas pangidangyon ni ay maase marhitehon ni namasa ibagas pangidangyon ni Apostel Paulus maningon totap do hape ni iya pokut janah fokus hubani guluk si magira nagabi onjolan ni haganupan pangarapan sonay age na ihorjahon ni ase gabi lambin margugo iya janah lambin marsangap ma naibata. Ipatugah marhitekon ni ayat 10 on Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bahasa guluh ni jolma adong dua na perlobe ayma jolma pardarat. Jolma pardarat ayma akulat tanah tarida on narabusuk on naramate on janah jolma pardarat on ma natotap mandopak kon naborit mandopak kon sitaronon mandopak kon naborat pakon mandopak kon bueni si pikir honon ibagas parguluhanon jana jolma pardarat on akulat tanah tarida on lambin tambah ari lambin tambah dohomani umur jana lambin roh matuani jana lambin roh galek ni dohomani tapi bani jolma na peduahon ay ma jolma tang parbagas na igoki tondoy na passing ma nagabe si koram bata nagabe jaminan bata porini petongon jolma pardarat on naramate on naramelus on naragalik on pasti doai marujung hubani hagalekon jana
madopa kon hamatean atap halanya hape ay atap halani parnaboritan atap halani panguduh-uduhon atap halani sitaronon atap halani musuh atap halani bencana atap halani porang tapi anggo jolma tang perbagas tetap do lambin ipabayu ganup are artini ay sonai ma Paulus mangidah perguluhan ni lang tarbahen lang ganup are do ia mandopa kon sitaronon halani pangidang yon ni memberitakan hatani na bata memberitakan pasal holong ni Kristus tapi porini pe sitaronon ay ari lopus ari manambah sitaronon ibagas akulani tapi anggo jolma tang perbagas ini ay ma jolma atape pertunduyon ni lambin ari lambin ibabayu do ganupari halaniaha halani adong pangarapan bani guluh simagira ibagas guluh simagira ay ma idahon ni bahasa bani haganupan halo jaon ni haganupan hamarsikon ni haganupan hasusahan ni ipabayu maay janah marubah haganupan gabe malas niur on mahumani ase sangga idopa kon hita bage-bage ni sitaronon bage-bage ni hamarsikon bage-bage ni haparlajowan maningon do hapeni ididah kita haganupan na masa ibagas parguluhan taay lambin pabayuhon guluh partonduyonta lambin patuguhkon pangarapanta bani gulu simagira ay mamambahin ase songon komitmen ni Apostel Paulus na ipadasu bani Kuria Korin bani panorang ijia seng marnaloja ia laho mengambilan kon ambilan nama diarin jana sonai mahita humani ibagas parguluhan ta si ganupari pori di pemandopa kon bage-bage ni hamarsikon hasusahan tapi seng marnaloja hita laho manaksihon ambilan nama diarin marhitehon ni guluhta si ganupari ijape hita marianan jana ijape hita marhorja ijape hita manggulu totapma isaksihon hita hasitongan ni hata ni nebata bani ganupan parguluhanta amin martonggo mahita terima kasih ma isombah kon ur nami bamu Tuhan senin majenges ni hatamu nado pasingat kon hanami ase marhitehon ni usihan goluh ni juak-juakmu Apostel Paulus nalang marnaloja ibagas memberitakan ambilan nama diarin sonai mahomani hanami ibagas bulu nami si ganupari ase barang aha penedopak kon hanami sing anjay moru guguh nami sing anjay moru semangat nami jana sing anjay marnaluja hanami makorja kon horja nama diar irik paimahon buah-buah nama dear ibagas gulu nami si ganupari ase inma nagabi onjolan benami holongmu pasari hononmu sona ege idop ni hurmu ase tetap rosi gulu simagira be anami marpangarapan namang gulu hubamu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion amin. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong nyate ni nebata bapa apa parsoran ni tundui na passing ma nama kasomani na siyam haganupan amin. Horas mabat taganupan bapa inang nalungan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus selamat pagi andohar matongon marhitehon ni bage-bage ni pergumulan ni dopak kon hita ibagas guluh ta si ganupari tenger uhurta porsaya hita haganupan ay lambin pabayuhon guluhta guluh partunduyonta ilobe-lobe ni nebata sonai age ilobe-lobe ni hasomanta andohar matongon salom.